las rohanan tupai ihut sian ulaon ni amang borutaon sian uzui tadaru hita sada songonat dayo naik dan dua songon dayo tuak dan martik kaki dia kena marhamaragi siya pinopar dia putainon mono naroha itu tu sian hutanami kolanau dodo inatan amang alapau alayara nagudan duhamu at kadogat tubuhku nauda boton iman ahumaliang di hutaon las rohah kapulan isi begading idolok di partingtingan tadi danuin on sadahi tanah maranggi jong hudul manotor hita hud marsipai ti hutan alani adong dono dolan di tangiang tanah naik si bainot kai maturaja yang borut ta do dia ka pahupun do ini tainon pagi duaku do surhat na naik pasahat toninon asan giat harok ku jalan nyari si toro dakana si toro gulung na torok marangka sinaga so ni madong at kaburuna matututok po di hamu berenani gabi po adong di baik kami dalam di tangiang ibu dah ono pungunahinan inna huwa arimat domararira baguk makubur monodai nang gugu mertangiang molosinaga holokian barburuinna marhiteino maratu sobot iya pe hupar duket todo sianan nang pesao na hari masa covid halaki do ko kita nomor hita dan smile islam ate jadi udah sanno si bahasa aton nami toho ifasada hami lo ai haudo tulangmu haudo pungmu haudo bona tulang haudo bona diari gabi po isoddo na hutodo saluhunna dos do rohanani ate dua hamu anak dua nama hu pasahat sada manok kuboru nang ado kan nang ison persabilan ay marasing-asing markanyo alay sada lu sudah putar pasanggo mama tu si gabi po sada manok tu pahop pusi anak sada pahop putus ya boru sada mahu ini sada mahu nono gabi po sada ma tu na maranggi emang borok kunahina gabi ala naroro iso persiapta do tarsi goda amang boruku amang boru ni bapakku dua sada mahima nasi pasigoda kate do persiaptar amang ime sada manutusi di pasada hamida ala na hamidu wana ni ari sodo ang boruku pertomo pasatok kuman no sada tusiwan pasatok kumatu boru ni sidabutan ala huwoto na ang boruku na hinan nasiya nawang boru ima opung sipatun dangan ibotona takas alaya dong do ibotona marhide-hide siyan hahanainon bekai man not sada tu boru gabi dunginom molo siyan hami tulang dodo bona tulang dan pola siya kami na biasa na hula te tupay dua ni suhut pola biasa alani marang tu saja lagi nabi lagi hamuna 10 dobe lakon una karno biaya nakapinopar ni botok ramok bay nakapinopar ni malaiki ramok bay pinopar ni ang buruk kuna uzuinon sada foto songon dai dos na dua idok pakon habit cara ditundar ron ajudutan jupang madihon ajinalahan tabu makan eliluan molotung di perdala nak kosong ribuan dawa kami kolang jorok angka pasu digalupari nareng sidaknya kodokku tangi aku mau tuh aman hamu saluhun na pinopar niya ang borok kunahinan lomak masih lihat juan lomak sunibawan mana dunia hamu mangalak katukano pangarerakan berkat Tuhan insyaallah saya tusiba na matapar sauliat ngolozor mana-mana gaji susinor mana ngahabi pangilo tapok tadi alani alang bande partarias namalo nakakas do hupay hutiut na buhay do pasahat do tangin yang siyanopong do tulan bahay do na bande togu geleng mi managda tuhani orang-orang ay tutloni magana sumali hongkong Oh
kami pinopar ni naburu muna man ang ibotong muna ay susudi ba molotong sokne mekin hurang pacal nami di pangalian muna amin na hurang tulang apar julo mulai tegudang madihang muna songon hari manunga pinopar ni alana sejarah nami sampai tu son ari dang kurus lebih tu raja sinaga kira-kira 40 suku lebih tu ami. Jadi artinya jelas rohanami ayang goda rohanami sadarunan tulang ahro bona tulang lain do bona nyari alai pos rohanami elek-elek nami di Indonesia mu mulai tegodang madiamu asa dia kapasu-pasu mulai asa sauk mai di pasal Tuhan mai tu kami luhut na pinoparmuna yang untuk dimunaon dan ngarong terkait kami nang dia tulang opung maholan kata marsok badorohami mulo dia kagaurangan nami ata kasih botol kami perpengajun udah tulang jadi parmusi nami bayi jogo dan sobai bahasa sopahami tulang madong tao ni panahatan ma panahual man na tiyo baik magodak kasahatan galapado mato si tiyo Raja nami rapak masuk mahamudohot hula-hula na poso pangaribuan songoni masa lihata siya kami raja ni pemburumu mulihat ya mak. Jadi ala nang rono gora-gora niya mang buruta duhita hula-hula na poso marka sirait dohot hula-hula na poso marga pangaribuan ulala saudara pahita di haro di jojo ala nang rono kami lau nomu hula-hula na poso sirait do pangaribuan baik no
kami songon makatahon ima si bobon namin songon eme na marludu abang baru ay pero konon namin songon ata ni eme na marludu nakti sangkar mapori bulubang masatua debataro nama si parot kita tuata nama tua Matutu. saat na solo saat buat di karas dinaw saat kami hula-hula na po sa marga si Rahid saya maita horas Matutu. so ni mato amang buru songon atas yan hula-hula na po so saat kami tikyot tutulang namin sinaga kamu maju sangat kami atas okor kami itu sibuk di timur namin sa lugi kami siapa buta Gabi. dile kamu sangat kami ima hula-hula pemerkapa ribuan di masa tiga itu nanti porhado habis ada kami bawa spiritor di mana kami nomor ludu ada na jual di nama do firma poki berdol pesamotan firma tu di harus haruna nomor kami lucu-lucu mana pangomongan Matutu. abang baru ada na jual doi di pas kami lagi itu ima spiritor di dan kami kami sama terima ada na jual nih titik na dinoga pulang pangalapura otik susah dia pinasahan kami nak gawe beta pinasura Matutu. Naro habi nakingan mabuan emir maluduk dohot bor spiritud Gabi. sonari pai habi namang koki pasu-pasu matu hamuna marhiti-hiti ulus nagajak setor rabu Gabi raja nabi. nata batu bahami ulus nagajak setor rabu siya hula-hula na pausa barkasirait udang na welu Gabi. hasatan na perjulo manot tipoto namin e fitri Gabi. langsung matu bere nami tubuni na fitri 2. tu anggini amani fitri nahinan ala dua laki yang gina Tolu. tibo toni amani fitri nahinan 4. parsada ko man kusuri ang bruda Gabi. parsago mamma tu pahopu siya nana 5. parsago ma tu pahopu siya buru 6. ipasada habi ma Nini ning no. do nono 7. sada ma tu buru na burju ing hamuna sida butar ima siregar amane urel na siya bola 10 Gabi raja nami gabi. Macai lasir roh nami di soranihon Raja Isiraid. Honado tu fahupuni abala nabur nahinani pemalihat di Rajai Torsokama. Pak Aurel bersiap-siap kamu. jadi soal na pasal penulis mana kami tu amang buru nami pinoper ni na buru nami on ala berkesirai do kami naron bayan majolo ede de sirai do
undangan di Parni Pung Fitri. Pos rohanami Bui Anggimon Demon Busroham. Adong doha tadi batu madokon meme ina belum dizior meme tarbu ina mana-mana. Dinggaddo marhata tigor molo do digerado marhata dami. Unang dua ina songot dayo tuak alai da sadama do songot dayo naik. Pos rohak itu dah. Dia mo ko para ni nagpuro namin ang sarma tuay. Dikyor tuturo namin hula-hula na po sa mga pangaribuan. Pasahato sinasirahan namin, tuhan mo ko para ni nagpuro namin ang sarma tuay. Dalat tamay tamin ito ang matalibata. Ay awag parhitiya do ito ang matalibata. Ang ko na mamaso-maso ang matalibata do. Koin hatatangian do sa kami hula-hula pangaribuan. Pasok nung maramang baru. Si pasato namin tuhan mo sa luna ko para niya mangburo namin ang gabi. Gabi na namin. Di pasato namin man non ulos. Tuhera namin lo baru namin. Babatua mapasahato natin ito ate. Tupahok po namin. Ima tubo ni boto namin lo lain namin. Gabi. Abak kuma pangaribu sa siatar. Jadi na marudu ano si pasato namin opat namin. Opat lapar naik. Tuhahang di boto ko man non. Parpunguan. Di boto ni laiku. Parpunguan. Gabi. Pahok ko siya anak parpunguan. Pahok ko sa bor parpunguan. Gabi. Nasunguni maramang bor sa pasato namin ulos herbag tukop para ni nabur namin. Arong makata na tuwa naman dok sana silong pauwi dua silong pagarong. Boro tuwa parpunguan pasato namin kahulula pangaribuan. Luhut may tarapot ang hagabi yun. Matu. Jadi nungay pepati namin. Adora sa pasato namin sa tuparmosi. Tuwi boto namin lo lalay namin. Duksiri pasat namin no labaron. Tujuh lo may boto ko baru namin. Law pasatot namin hula-hula. Narong isod na pagtulong mo hula solo. Taso lima si pasat. Gabi na namin gabi. Ultima. Jadi so lima tuwa mo pati namin. Law pasatot solo pa. Tuko para puro namin. May manod ko dang nay.
hame mardoko dan kia mengurusi daging yang mengurusi itu dinami yang kia mamatan nomor 2 di bata ya kahata pasu-pasu na pinasa mutu hami ang kia matutul pamat namat na betana pasatun asas sudi akka pasu-pasu ampunai bijak kutun dinami raja nami bagok manamar haltu hudung mayang kun nomor rubian oras pahami naman jalur dari perkili mangmu mardipaga da matong dia usik na mga dayan matutul raja nami dio paso na saro hami marsobba mga radi marajay ngaradia mo raja nami nung ngamang bro buah pamurun nami oke par musik nami lau mas kobo mahal kita tadi hula-hula nami baik mamang kodang na lau masuk Poparaning parna na gabi na yabaton dan naswabaton sa halinay hulok dan naswabaton na yabaton Buru Arwe bere ibe bere seluhukna mahamu dirajani buru nami sahamatuhamu si topul, si naga, si torus, papahan, manit ima si matuani buru
Mayati manang di kumata. Kami naro sima tuani boru sirai. Gabi na buru gabi. Nang dok tuhamu hula nami. Bah son dok mi hatan dok. Dos maro hamuna songon deyo naik. Doh akang gitu, doh anakku. Molo sono dok. Pardua toni, dua ni ba nang sauna dua. Budang do materi amang. Jadi panggil aku hamuna, hamu anakku. Itu hamu anak itu anak-anak kan? Itu para makku dua. Jaya kainung naposokku, inong naposo. Molo hamu, raja mahamu. Boy may pinpik kamu, akka. Ida mo naon dohok baon. Jaya so namadok awaman. Ikbom-bomos ma. Matangnya kita hutuhani asa dipature Tuhani sudah menang anak perjuru nah kurang materi itu kurang materi itu saya una masih masuk kamu dah dosma tuh nak kamu kurang molo solo do perbuatan nak kerja siapa dulu itu nyari benon dia nyari kamu belak do akan dua anak sebentar merduk di roha di sialani rohami di sun di batu pahami songon sri sitio jawara di nalahu mangurubi tangan ni hamu akka hula-hulai di parwarhat ni dainang naking natata holongin natapa warhat tupar peradia di farstokani mulutuk songon oppe di haroronami si batu di buru si tupul raja nami asa dabok songon di sitio tuai asa titip donati naupa dari manis dewi kesehatan na mulutuk gudang otik manang susadia na pinatupan ni tangan namin at raja namin asalas marohamuna amat dari batama namang ko kifas pasuna dibasa upatik So manima di hamu hula-hula nami Raja Sida Butar. Gabi mangburu. Siap kami akabang burum marga sinaga. Iba siya nang nabi Apu Teresia de. Nadoho dohami marabok di roha di parboha di denanta natahahulungin ang tataruhon nakinig. Hagi batu tu saya dijakot tuhata na diutuai Pautartu asiderohana lasong ini nangka keluarga sudah ke hula-hula nabi di bagasan las niroha jala di bagasan buduk niroha hita di napasaton nak pataruhun na tututa nakiningan jadi nak kami pihak kaya nak komuna di sohon rohami sohon nama guru pihamu hula-hula nabi yatuk sohon penatuk tarpatu pahami siap kami si batuan di muri sinaga siya Puteresia asih titik matok si hopa ho 12 ke rumah otik sosadia pe natuk tarpatu pahami asuran itu atas saya mata godang mati hamu kapasi-pasi hidup boti mahasyak kami si batuan buru sinaga itu hata melatih madi parsarata lumudi madi hari naudi di bulan dadinganon marga tapak kamu tutu raja ni hula-hula nami tidak dus roha pasauton adat saur maduani natulang nami nataha holongi sian kami ke si maduani buru adong dohu patu pahami nyan mulutung gudang pedang apalah si pujiyo no mulutung otik pedang apalah si hatau yang gua hatana rajaku raja gulun asatake mana tinopa gulang malang guna tuk saudok tenan na buhuban nami dan nami mangarupi tangamu gudang ma pinasuna ate secara khusus dia bapate ima na buhu patu pahami mulutung sopige pihak kadongat tubuh aha anggim na jepang di 2 tahun bahala may martani yang mau asa gudang dongat tubuh bisa nanti hula-hula nami lububima di yanakon nami abang si Kesia di son dinarohami akan natutua muna angki muna abang muna nasya samosir memang iduhurati kina buspe dibadak ka lungun ni roha aleon ngulos tarumatua ulas ni roha nama sabutul na si ulahun otta ala nang duhunon nami di si molo didok na tua molo ulaw na songonon siapu dido berengon haulion na molo hita na mangulu jang mana mangulu siya julo ta bereng ale molo ngamo sang na ulan staruma tua siya pudi do binereng hinaulion na lapatan na desi dihita na marhula buru dihamuna hula-hula namin na marhamaranggi sotung adong dihamuna garong-garong gumartuk posrohan nami di meme nang nileon dinatutuat tatuhita wala na tutuluan noon ditangyak ko dibuat kita ditangyang na asangkiat sa tahi sa huluak kita lumabima dihamuna sa luhub na alin posrohan nami hala Kristen dohita
tapasahat jalan tapaborhat masih ikhlas nirohatta siya tulus nirohatta dospe di haroro nami di baga seperti kiro doha misa samosir ala di pasarang buat kami soringi situ suara ati boy di paso-paso tuhatta dalam mengurupi hamuna hula-hula nami di dok na tua-tua dan sudah pulung nang sosakun jadi balia jadi dan sudah ada dohong patupon nami akara jadi burmuna nang paberan nami nang sosadia alem untuk sono pinaboy tarpatupahami hatani nama turu tong-tong dohonon nami asa titik mana tinoba golang-golang pangarahutna otik sosadia na boy tarpatupahami sa simatuari burung margamani na siya samosir amat tadi batama nama bohi pasir nami ido hatani na tua-tua sajur mula-mula sajur mula toppa baik magudang mula-mula gudang liat gudang sota gudang liat ditik mga liat kami di sama sahatan ni ringgit si suara sa tigabe sa tihoras turaja ni hula-hula jadi songonima dia muna hula-hula namin magkailas rohana doa mutum kebuka kita di maka simbatuan ni iyan ako munon iwek kamu marbunga-bunga tangan namin iwek kamu marpiring ni kumaju marpinggan kami nama doko siya nasutun burun pagod nomor hati dulu norowian boros mami nama jalo masih kagak dama dia musika ni nama ngeliat sadunang amang burung namin amang guru na kunju rodo hami songon buat ada di sarung bantuan ini nak una tutup di bagas sapatikon sama hita liling bangul sa tupang biasa matu parorasan salut nama hita daerah poti tuan alani di hamu parpusin namin nama lo hido hatan ina tua tinaw hido maltio binati panuhatan bay masih tio las na palung na tuhan sahatan adong namun adong anak termasuk kau saya merawat tadi nak adong marka baru si motong muna siya kami na parjulo tuhaw parjulo dari ulah nungguy terlaksana suliye ikoli motong munay apalagi tuho alani andiku na pitri do imana do na manuat ison imana do ison na selamon narap ko omata tentu sadar do modisikan. Nah, di sini maksud polisi asal mengerti kita di nama dua ulang titip songon beri suli mana perjulu di kondus itu takok nado tua na ate do antuan di buru nah pasolah polisi apa tanda di sini tentu melau hidup ulang puji Tuhan sukses mau lebih pemulawan karena hurat tidak dihapus sota oleh tong hidungan Tuhan bisa kebanggaan tadi. Jadi, tamu dari nggak berkata ini anak tu akak leku, waktu pas dulu aku leda, ini leki sudah kan tok tinggal pada ada. Olah, ada pas dulu aku dia muna, nak adong si Megawati dia baru nggak presiden, nak adong ibarnya anak guru. Nah, dalam mabok dulu Tuhan muna, udah adong anak kola guru sudah. Anak gua muna apa? Kayak aku dulu leki anakku. Jadi tulis bayi nak kudang adongi, kau cari, dan tubel sokong laju dulu, marme boru dapat marme anak. Kadang mutong lek, dah, musta. Maka lui si panganut tak tuingan tadi, alai kosong hata, berjumpa kita musimnya, unang mana di songono, ikalah di alas roh mana deh. Iya, jadi panggilan terakhir, sokong Tuhan dasar terakhir. Kalau orang Papua isot, dan ini. Nah, tua-tua ini nanti Jakarta buat yang terbaik.
di dia kamu ngamaring anak buah yang terbaik. Alana apapun cerita, dia kau berulang dulu. Ada pos roh aku di kantung di buru nabi pos roh. Adik kami siap kami itu dari hutan morong suami penakit kaya nami di nama kawasi di matario ni pasar rumah tu di nangi marpangaji mahamu alay amang suhu nami yabi son orang dulu kami son harus biru do temen marudu ano pe pasata kami dia akan majalang mah jadi so dia be atau pasata kami deh jadi pasata kami di Pakatono tu na sarika maju keluarga besar kami atas nama pemerintah Nagori Mariam Pondok na turut berduka cita do harapan nami dos marohamuna terlubi di pemparan na buron paborhatan tu paradiaran pedani atas nama pemerintah adong dono dilek kami son gatini keras bunga doleh si titik si kopa gulang-gulang may pangaraw na otik suhadia bay sa gulang ma tuhita pinasunan atas nama pemerintah kami siap manataw anon adong lalu si beton nami administrasi tersingot tunang buron siap dah habis ini salah nami ibasat kami dan turut berduka kita yang sedalam-dalamnya utimak Patikianon saat mah oh tuh saya tak mak bahasai ala asidot holong nado bui hita di son rade mengadupadopi bakene inang na taholong ini di son nama wakili sian imapsi kami nama wakili sian imapsi madokon turut berduka cita mah tu si Febri dapat berdos sucok halana halakina dua pohopuna do jadi kami di son adong do songon nama nabay tangan muna gok sosadia pei yas maruhamu nama jalo jala yas dorohana mi mangalian mulai ate syarikat kira perluhan tahun edohono lu jahami syarikat julog to sadarioso na doja adong dulu guru na guru juga nih lo jadi orang kami sesarikan untuk sadama rohata sadama rohamun di komparan di nata holongin nam tataruhon na sugod padok selamat jalan ma di nata de selamat jalan ma godohono turun berduka cita so berduka biham kan idon wae amanotor nakin jadi selamat jalan ma sian kami sarikat kuinata daw sa rumah dua nang tababorhan nakiin jala turuk kami memang selamat jalan songon sian pengurus sarikat duruhan kami memang alam morus ada kota sarikat morutuk saya awalan tatulangin naman kota sarikat di mana molo natinggal di jauh tok dulu anggota jadi memang moro dosa dan kota ni sarikat nami ale pos roha inap keburu sirait ada tinggal lebih tong di bagason lambing na semua inatayin no lang tusiha nama asalam buhay lambing kan tapature sarikat kaya dinang guru sirait Modotong pe songonon terjong-jong nah torok subiga ala ido pangalawona buido honon nang tang apala torok pita nasa hutaon jadi bane marohamuna molosian hame posodorohan hame di kamu aka amgi kudo ibotokku matung gudang aka hatabuda song-songan ido aka berita nauli nang pinatolas ni paguli nauria di napatarohot inatan ang sormadue hita tu peredian persatukinane jadi lana ini pos merohan hame asa songan nero nakatulang tanak tingane molo na paborhat na tutua dang dopa markida ikon markida siya pulima artinya si molo runga tataruhan ko asa ibudian ni na tutuai asa gabita po tatong kapaso-paso di parsari magbuaw ni parsar umadon na matay buwino honon marukil dohida gudang di si akka si rajuman alay ni pos nirohan ya kahululan ta sa luhun na songsongan nilo dong asa huta asa ilok na tuwa buwa remetin na bulong ni jiyo remetan bulong ni bane-bane tingkan do ni hamoy batukku do akka agit ko makata digor
elon din gamma akasilan dami so ngoni mapangidon namin sir na dukuta Siapa di daerah nangon, di son baik pas amang mulai las paduma kodang dia, jadi tu kita pe asa mau nama jalan nama dia, sama ni mah. Dus behorat tanggal 10 jari-jari pas 10 sada semajujung banema rohani akan tutuy rajai somali masya kami hasu tubulun oleh hatema Lasmar hata siya deh, itu bilang tak. Siap para kursi nami asal pahami na tutuan dihuja pemerintah setempat perhubus amai na naposo beka humun au paratusi Sama-sama.
songonima tuhamu si batuan nami manurung tulang nami purba nenggolan roh mahamuraja kami. Ini dapat parani Opu Petri asara urulan kita bakal diakon si Jagarono. Kalau mau si Jagarono nama kami tumbaga seperti merah dari Padre. Asa saat sudah akka hatanin asa hula-hula nami. Suang-suang nang natutuan di huta. Selalu nama daya kena orang rohani kami. Asa harbanga matunggal tuta bala tunggal tujabu. Hata pasu hapa gabiya perhorasa pinasa nasa hula-hula nang natutuan di huta. Asa pun nami may tohok pertemani jabu. Asa saat mazuru satu bokir di garas. Nunga sabe udah tahun main di bagas sadarion dapat tarugon inang nami nasa rumah itu ngana persada para dia persabok kinani. Asa saat mahane sudah bila pernah tutui satu bangga biar tu perhorasa. Pandai nami di bawah hodoi anari kau di nami lawan nami matu jauh si bejagar non pasal mama. mataku asa di lambung asa di lambung Yesus sondangi
toru